confirm ritanga nintwagere timujumbe chikura chikurwana Chisegi una nate batu amwagere chikura akorera abantu bakitutu. Are you commenting from the beef side and all comment cross bitina biri mubwata so comment cross? No ongo comment as a reader now. Njuma idero murayo ku represent abantu babugusira. No nya na you can confirm in most occasions kwa roro mujumbe ole Chisegi everywhere. The other day nkwa muroje bumachoke. Nkwa muroje bumachoke okurwana ingakinere I don't know what happened to Arifa Miruka. Nkwa muroje okogenda uchikurwana. The other day nkwa muroje ase note Arifa ase barongo. Ase Miruka nkwa muroje pakotagete ko control omonyene constituency Arifa Miruka ataite kumurari kondo kurukoboko. Nkwa moranya libali amatanga atongi. Kibagendi. Ataite koleta fujo amatanga abande akare nyalibali. Recently ngwaroje what happened at Kitutu North. Ase matanga ngina ungwae. Ndaite ko gotebinje nare ko baninjo mujumbe Kibagendi riri chabeti ari ko nsukuma enare ko ba super enough. Irinde ngwini ground. Diuna chabeti achagete ko nsukuma nare ko irani microphone ina maboka abere samaskani munye bwato kergo cha krabu. It could have gone with the ground. Lakini bona akaoroking anera ataite ko oroking is strong na babago sukumana. Ndaite ko tebanga ko rubande. Twara maskani. Lakini mujagete Segi. Segi of course njabeti ochagete. Ngero ko mumachali. Na Segi eri kere kwa roje chabeti ochagire what he could have done because umuntu maitenere kare so remember nga chabeti nere no mudosi oyatagete ko oroking is capable yogo defend a constituency ai. Bono oli kiraro jengo yo very violent kanga ari ku withdraw. Amwire ne kondo what is so difficult como tenga ya yonye kwa candidate thing and ready. Thank you na baga niria mayali kondo yawe. So another thing no nyeni ncho monyene samatanga Kibagendi na mobilize chikuni oche samatanga with the intention yoko chakondwan. But the finally ya career is because Abagusero na banda toskaine na ande ntwanya okara matanga afujo. Ground kigasinya igo ikinta yeteko teba 1 ntunto mojoreti agenda chikurwana Chisegi etwa mojoreti represent abantu bakitutu chaje south botambe ngakiya mu maima ituko ndiyo twatwarete fujo ntutu abere tuko twara mulembe una abantu bakitutu chaje south nto jaga go introduce chi campaign chi Chisegi boge tutu because ntorana rego igo I want to request and I want to hash mujumbe achage kuria raising agento kera akia muhimu zaidi no gukora abantu bakitutu jaje south tubeke Chisegi aside. Another thing for some reasons ngendo kendi kiagere naenda kondethera Chisegi is because nara muboliria maswali makega about Abagusero. This one litanga ninga muboli about abakoligas be constituents. Ngamotebi mujumbe Abagusero nere ward yeto ene nase kitutu jaje south. Lakini ekere nkoligeri chi position yejiga chine ne chobisi chonsi